ona. Le la ua ofo palimia ni usila pali tato maketi. Fau tato maketi fo sabalaka. Ia man ko hoi maketi le koe fatulanga I fongole. Ongo tele whenga ongo ingo, whenga ongo sa. O I pia. Ia le sa ngon pa mai tai palimia pe koe mo misku pe whaile hora mai king foma. Se au tano atu la kaki ele o mo foi na matrelo ta. Ai le sa au fa so no mo na ni sina. On e va pe wala na mai fa tula no mo le market. E te ula no fa sa o. Ma mu market ki koe fai. Koe fau le fale lea na over ma le lusera wafe tala le taimi o la tafa. Nga le fale ala le kukai. Le sa mwhao na toi fale le mo tapa. A le tumela yuta. Le sa wakuro fale kapole. Fale kapole nia kau inga whaawawa I pēr ia le free market. Mo la tau ia masere au whakawofo. O ngā nola mena nā. Ai mantuofo. Ole a fo il marketi lei fungare. Ora u kau fai o ma meru. Free marketi ma le fai whatra. Ona tautolole o I le kama ko fa ko sanga di ko sanga ko o iai le na commissioner le tarwai wo fo mai le sao ni sila il fa au le ko ala au I lumo fa le malo ko man fa le so vari mai le waki ai kai ile polo ke tele le al malo mo fa le ngate fale o aulare sa amata me lea ile tulanga o fatolanga po le fai ma isi foi me fa fo le manga ile fa o le o tala le la sa fa sala la wai non company o me fai sul fa company ilungo al manatu fo ile ma company fai sa ia la tau le sosa. Full fa company na tausa. Manyusila, e ma ima manyusila. Ama kula manfasi. Ava te lang fa kupe, le masisinga ka. Le la na oso mai loa si ko inga foi le mo fa makaya kwa pa. Le sa avea ma mea po fai pule o kilani. Oso malo malanga kusi. Ile tulanga foi ua vai fasalo. Am fai na sosani awala mai el su miliona fautu ina. Mai le malo misina. Amakai. Ngalanga mai lo su miliona. Fai lo le no kau penga ia. Ia e lumon fale o tu sta. Awa trolo mal plane luak wai mulimu e kau I vai ala. Nga kai fale le ia. Ia, e sa wai loa ma le lato whamtalanga. E ma fai on sosan mai il fausia al market. Fausia il melea e te fausia al market o free market. Sama tutal nona ma le haikamisi lana. Fai lo le iunga. Sini fala la o bele la fai le farkilo il malo. I le area le. Ale akamu le sfumo ko e kai ku o so. Fala o tele ku se kolu o wala access road e lo. Kom a fiel fala o tele. Le wala le o tafa le tate. Male Tustala Hotel. Fala o que ele lá agora. Mas quando que passa com ela vai buscar aqui, vai ele mal, vai
ua kagu uma e whaarua tule si e whawhengai ma St. Mary ua kele foi lea kele ngai lua kukua le whim pakaka e lua kukua le tate ma lesi access lua kusao al makeki lea ia ngai fungale kipi aku na lele walanga usa kulvare pea ala mai kuf fasolo foi kolula access elo ku fatu elo la e lele faina e ka kia le kule wa schedule mole fatele el malo wa uma foi la ma faka oko ia fo nga mo faka aku pulo malef a saulo malef sui ngale sui ia awa uma na fatu le fatua la nga ko ye ma fai me ka kia le la safety ko la winga ele suya la le stanza ni se le fa no ko nge ko ma ma ni si la fai le me oso lo al malo ko le le ka kia le me uma fai ai le la ma ko ma ka kia e fai esse fatelo al malo o se mea because le premium site ao ifo como fa lo que le wala saule lo kwal kai la me conchest que le mele pa ku ma on qua conchest ma ngai pe lumba conchest il que lo cavale usa sa ila ma cafi al fare le centro al malo ia ke le se vai ngai luma e fo se malai i luma mai e savan varie kanga ma fa savan varie kanga ma waku i il fanele la fa sanga mai kai lan fai voi la ma fai se ne vuole le se round about i fai mo fien control ka vale ngai lo si moli ia flow ale traffic amal mangai al kus fare ia fa sanga mai da wala le e lo ku sabala al bela na le wa si mai ale la ke fa sa le wole vanga ka col plan al fa quando fu il malo si non così si la e come ma si fia bene ai mai se le tu la ila mai mu ia fa la pe fa fe mo fe mala ina mai mo i le malai o da fo yo fa tani a sapo a wa mo meu a fo io sa ni ma manuel malo la ga ya mai ka o va ai ma malo o le va de que el cupo le cupo e cava ma congested como cava ia ka ko foi ia ka fio congested wa ma ka fo ka ko plan mo le sili ma su ko sa nga i lu ma wala le Africa ia i ko mo ia ka fio congested o le lo fi mo ka vale ia so mai fa fo talu ona sui tatu pula fo fai mo fio tatu tata ona mai tala ta mo fi ya ni nanga lena e sa no ile mele ka ko me ta so vale ia o tele ia mana ia rangona wa fa longo ina hutni o ka o sa pukla to flights a wale lo po ventura no temi ni la ko flights sa ko ki to wa tani Lela melento. Le mo milion ale ma ele mangingo le mai. Lo mo milion ale nga mai ko. So mi ponsi. Oile Samoa Airways. Fa per recupero wa mel mal, recupero al Samoa Airways. Il fa ka la co property for fa ka il malo ka fine. El malo recupero wa wai. La pe ko lua pe ko milion al kupela ko ale usa le mo milion eso sonera te ko mi pase sei ele si rugale que ko mai ka por fai vai aso complain mai le bela va ko sa lo la vai il pune la mo ka mo ya e fa ko me lo ma ka
whangasolo le kongingo pase seka. Ang kamay ang kia o lista may siria masumilya. Ya pases le whangtaranga na ba el minister vale le ole makwasi siya whangkarang whai kokulpan. Al so sangi ngel malo e ko e kala fol vanga le akula ko mal vanga. Maria Mene, esa oil option. So you go to go so le malo. Le famaya come I was think go man with a I probably go man, I think I kuai mo fof. Ya fam kalau saulan ngale wo. Mo ma kasi kako pingi au lo mangai pingi sidi pa kako kamfanya alo mafana ule Tawar mele mole sas le kako vanga le vai kalo kawo fo mon mix kalo vai kalo va ai ya vanga ye mo pingi avia le whakawai kanongon. Le pese ale ma pese mai le 5 kausang kaluai. Ave pea la towi e whaataita. Whamasa. E sa whaifoi la upu. Wa le mele kam whair kilo sports. Ako kasianga kai aru le waki ki e koe ko wha. Officials. Sa sire ngā me ngā official so maka mau mai. Ule venka kai e ka ele uki o kupe. Kaunga ai le ses nakman malo. Ave ngā olivanga le mo meti. Wa le e le mai le management. Le le pulaka. Le le whanga solo la ku program. Aus. E lango i meia fio fuai ka wha kupera. Ma ai no fai se ainga le o a ko pelo. O ki whamalo i e era mo whamalo, si mea whamalo i si awa iwa le kamwhai. I renga kanaka o sapola ngā. O le mako foi ala le o la almara le pa. O kaka le pa. E sa whaingia la ko whainga sua whaire maua ko whapaia. Ai o le tūlanga la le na o whain ko inga le sare. Ai loko e whai lo mkai. Ai mai ko e se i umasisi ngā mea mawha i e whainge. Whaka o era whangau e kere o si mea mawha. Ia, sai fua mai manguia.